Mala da ma e hodani. O ko fia I whainga mari e koni ke tata dire ki motolo ke tau polokalama ko ia Tufunga Fonua alo au ka fika wani ma eni whahauko atu I he ahoni. Ka ki mua ke mahauko ki he polokalama ko kore ke u hufanga te ngai tala whakatapu ko toa pe kwa o atu pa mei heni. Ka e ata whainga mari e koni ke whahauko toai mo polokalama nga maheni ko ia ko e Tufunga Fonua alo au pe ko heni foki pe mo Palofesa toke tā Siosiua Lafitani ke whakahoko atu e tau polokalama ko ia I ahoni whataonga pe ku ongorerei atu ai polokalamani ki apina ki a teki mautolu ki he tapa koto pe ku ke ngā ue pe mo ke mamata mai mei ai ke polokalamani ka pau ki ai ha palaparema ke ongo atu polokalama mo ka taki o toki tohi mai pe ke lava ke whahano whakatoka ngai ke whahanga ue ki ai peke ki ngatai mo ka tak famore more ka mo sea tu pe tau polokalama ke lava ke au atu ki hataha pe malava ke au atu ki ai tau polokalama I he ahoni akuma I he konistu tone foki pe I he ahoni I he tauni te mameme lahi tala no atu I he konistu tone hange koe nai whakaongo atu I he tau polokalama koe ki mua koia I he nepehe ko fia ke tai lerei ai Palofesa I hoatani ko ilo pena e whanki ngā ue whakateknikane nei whakahoko ki apina Palofesa ka ku kaneongo ia ku kei lava pe tau polokalama whakahoko I he moni te kotoa pe koe ke te eke li ake ta polokalama pe au ku whakawhama whana pa whawhiawhia ki he kāinga ai lava ke tau kei kau whataha whatanga pe ku lerei mea kotoa pe pa mei Australiana paku ko ha tu unga ku ai fonua he taini mo yanga e ngā ue whai mai mi Australia pe foke university o lo au malo bito tonga yo ko whawhetai I he kei mau ai whainga maari e koe ni o whamalo pe ai pa ko whamalo atu I he talamalo e fonua lotu pe moe a ko. Ko whamalo atu ka te koe ke I mau whainga maari ke whahauko e tau polokalama Tufunga Fonua alo au pe moe vipi o ena pe malo no whahauko ngai whatongia pe mei a te alo ana. O ku lelei bea mea kotoa I Kempelani ai misitlo au neangona ia ngā au ne whai ki he ka whaka uhila o tau whai whatongia me he ni ko ngā pe ko ta whaaki hono ngāwe aki ai studio pe kulawa ato e konga ko uhinga fokia na whai ai korea tu ki toroi mai ai tau polokalama kai malo pe ku kei ma pe ai whainga maari. Pakulerei pe ai mea kotoa e tonga ku toi lava peni o hoko atu ai tau polokalama. Whawewhia pe ka te au, I he lava ma pe ai polokalama koe ni. Polokalama maho inga a pito eni ka te au tonga. I he uhinga he ku te kai ke whai ka polokalama pe heni I tonga pe ko muri. Ki he kāinga, ki a hou eiki, pe me kāinga tonga. A hono mui mai, ma hono whenga ke wakai, ke ngāhi malohinga moi vai, pe me ngāhi whakakaukau, o hau ai konistu tone, he ne tuku au mai, o tau whanonga ki tonga. Pe kou lawei pe, koe ki whanonga koe ni, o koe ai ni I, o ku nau mui mai, pa koe ni I, ai whainga tā ia ko I ngā ku. Nge ko mui ko si mahu inga ke whai mo tau aluhanga tonga ki tonga. Ka kou tui e tonga ko whakawai ko ni ko hono awhanga tuku e lelei pe ki a whainga tā pe agurerei a te au
he koutou e ako pe mo au, ke toi mamanga ku ilo ke ko ni stuto ne, mo tau la mo anga ne tu au mai ne wana o sfai pe ko nga o ki mo, ka ko toi nga o ko ni hange hano toi whakamaha po o poangi, ai whakakaukau o ko ni stuto ne, he kou lawe ina te kai peke whaia I tonga, nengo ko sai o mea ku tohi ki ai, ka koe tohi konga, te kai gata ai ne tohi mai whakaukai ko ni stuto ne, o ange ko polo kalama ko ini o kawheinga pa ko whainga atu ke vai vai. E whakafoki atu tonga. Koia, maalo pito e Palofesa, koe ne tuunga koni kui ai polo kalama he tai ni mi ko tui, hange koe na ku osi tala noa ke ai I he wike ku osi ki o tau kāinga. Koe ai u konga lahi e kakano o polo kalama koe ni, he kaike nau te mau e nau tole u konga ko ia meha nau, meha whainga polo kalama ko inga ku me e kau ai ngā historia, mo ngahi rea soni o ku ke whakahoko I he universit ko lo au, ba aia kapau e lava na epe whake ni ihi e Palofesa na nau kore mai, ko hau hinga o kai ke lava ai ke ave ai ngahi historia ko ni mga whamatala ko ia ke a ko I ke whanau I high schoolu, kana ke osi tari pe whoka te nau tolu, o lava pia ke a ko I ke nau hu mai ke universit lo au, o nau o to ai u kalasi ko ia, pete nau kau ki ha ako whaka ilonga, pe kona hu mai pe nau tolu ia, o to o pe ngahi reso ni koko, o nau mahu inga ia ai, pia os pe koe pa nau malo lo ki nau tolu ia, ka aku lava e universit lo au, mo nau proklama ako, o whakakato ai ngahi reso ni ko ia, tatau te fito ke ngahi reso ni ko ia, o whai ke tala noa. Pe koe ko ngarewa taha mahu inga au pito, ke whakatonga I ho tau ka inga whanongo, ko ngai ko taimi ko o ku ke mai nga historia ko ia pa to ke fai rewa whakawhekau aki ko ia ke tau tuunga tau tolu ke tau historia mo tau tuunga wha politikari tonga pe au ku mahu inga maari rewa ai taimi ko tau wha matala ko hinga ko polokalama ko ni o ku ta na ta nofo I he separation of powers I fu taimi lahi apito I tau ko osi pe aku tatu I ko mahino le rei ko ta uni eni ta whakaukau ke ta nofo he konstituto ne pe kona uhinga ta lue mamaria I pehe konstituto ne ka ne o ngoia ka kai peha ngai fehu I Palofesa e toktohi mai he kakai te uhanga pe o atu ko hinga ke tau whanonga pe mo ki nau tolu I he polokalamaka ko kore atu ke hoko atu mua I he talanoa ko he konstituto ne mahal ko ta foki mai ki Britania ka ke kata ko hoko atu I he konga ko ia ka toki ai peha fehu I te uhanga pe o atu lotonga ai polokalamaka. Marea o pito tonga, pe koutui koe ki lawe no pe ki he mahau inga o e teknolosia pe mo ako koe o e ahoni. Tupunga foki koe proklama koe e lo au o ku whakahoko pe ia wahau pe koe online. Ka kua si mawahe mai lo au ia me he whahinga whakarere tuku whakahoro o e ako koe whakarere pe I he kalasi, I he loki ako. Ko mea kono whai roa wea au ni ko no whakarere I he maha pe online, I he ni ngahi whaunga keke. Pea mo wahe, pea mo e kāinga, mo hou mo e kāinga tonga ko toa pe I muri mo tonga, hanga he ilo, hanga I koe tala noa ki koni stutone. Hanga ko tala noa nai. Ka ni ngahi mea o kua ko I he lo au. Ka ko fia ai lo au e pa ko fia au. Ke kai ke ngata hano ako ke whanau ako una urese sita he lo au. Ka ko ngā ka whainga teknolosia wahao pe o e au ni. O kumalawa pe ke to waha atu ia hange koe polo kalama koe ni o ku ta whakahoko. Ka ku whawhiawhia e pe kai te au kai tuku ke ufoki mai tonga ki he tau kawenga. Na ko hau foke o ki huru mai loma karis tau hau me mua pa kai ko te tau aloi tonga ki tau konistutone I tonga kai mo te tau kanoa he ngai kupu o lao o ngai totonu pe ko Bill of Rights ko nga ua ki fokia ko nga ua ai fonga pure ana form of government pa ko nga tolu ai ba konistutone ko lao keke
Ko tai ko to pe ta wa ta no ia fo I kupu. Te wanga tau mai ai sio e kaukarisi, porque kaukariki, kauloma, kaupritania, o hulu I aki ka tau o sfo mai o ki to o me alala. He kai o alfai ki au ia. Ka ko tai ni ko te tau to ki o me ki ta noa I to tonu o e ngai I la o ngai to tonu Bill of Rights. Kumulo aki ko tau ta ina. Te to uno marewa o kupu o tau ta ina me he Magna Carta, ai ko mana ke ta noa ai a Britania ko English Bill of Rights, ko Declaration mo Bill of Rights America, pa mga fonua ko nung na aki, ai umea ko ya. O to hulu ya kre maia, o to mama ngai ke kita to. Ka ko tara no pe mai, o ko to pe ngai te fo ka ngai mea, la nai hoko. Historia o na utup maya ngai makai fa filosofia. Ko foka me amari e tonga ko Bill of Rights, ai te ta no ala ai e auni. Ko iono po ni ka bebe me senturi homofulu ki muia ka so fai mai ai. Na e whakawha e mai a koe Britania, Hawaii, ora ko tau ki France, tau ki Amerika. Pero marea he koe ngai whanua e Commonwealth, pero nau I he malu o e tahine kuini, hange ko mautoro koni I Australia. O teke tari ka kato ai Bill of Rights ia I Australia, pe koe lao o I ngai totonu. Koe nia ku to o mai pe. Ko makunis tu tone o koe ke a seksin kakato ia ai ke hange ko ki tau tolu pe mo Amerika. Tau mahana pe mo Amerika. O ki kai ke ai ha lao ia ngai to tonu ia Australian. Na e to o mai pe ngahi mea. Pe ko ACT pe ani a Kenpelani, a Australian Capital Territory, mo vika to oria. Na e tok whahuma ngahi lao o human rights. O e to tonu le whahinga e tangata. He o kuia e me ke pe mo e Bill of Rights a human rights pa kwa mea o na whikawaki pa kwa mea ne tupu mai human rights me he Bill of Rights. Ko mea mahui nga o pito ai. Ka ko kulawe mai au ke Australia ni o ku ikai ke tatau e nia mo tonga mo Amerika. O ku kaimi kong tau ka hanoa pe he ai tonga pa ko mahui nga ia a uia ai. Hala Australia ni I he lao e ngai totono Bill of Rights ko e unu mai pe mea human rights. Kako tau tōru koe tau Bill of Rights, ta tau ki tau tōru mai constitutional law. Ai tala noa lao koe a Britania, me senturi ta tōru pe tau ka noa ki ai, wau mai ki he ahoni. Tau tau ki tau tōru mo Falanse, pe mo Amerika. O ko fuma longa bedeka te au, pe koe tau tala noa ke senturi taha walu, pe mo senturi tahima. Senturi ka walo Falanse pe mo Amerika, kamata na komisu tene pa na uriko apa. Senturi tahima kita ko. Pe tau Bill of Rights. Kuia e tau lao ki ngai toton. Mau inga apito ia ka te au I he kunofo hifo o siosio whakarerei ki he ngai ke mo ngai whai tatau o e tau komisu tone pe mo ngai konisu tone temokalati whakare papirika pe koe temokalati re papirika pe koe temokalati whakatui pe koe temokalati apure anga whakatui katau hawange ki tanoa ki Britania senturi tahtolu koe tahaua tahanima aia iloto ia I senturi tahtolu na e tu ko Sion, ko King John, Britania. Pe ko kamatane me movete pe mofere pe tupu ko ia ai por anga hau po empire ko Britania. Pe na e ngai mea na e hoko e ngai fetau aki holo ai. Pe ai liliu ai tu ia o to e fufa po pula. Ne hanga e ia o whai e ngahi tautea, ta e whakamau I ta e sula. Pea ne hanga pe ia whai ai tutuoni. Pure pe ia, executive pe ia,
Toi whaolau pe tu ia me ne kau tama. E toi whai whamau pe ia. Mane anga ia ai e tuku hau ke kau pāloni. Kau parents, he te he aho ko iana, te kai te nau ngau e ake nopu, nau ake whuirea ko ia pāloni. Mane anga rewa koe whatomia kau pāloni, pe koe kau hou e koe aho ko ia. Koe nau mui ke ngai tūtuni ai tui i hene mau ea o mawhaila lahi koe ne tolu pe whamau anga. Whare area, te kai kia whare area mahino koe tui pe whare area. Pea toi pūre. Aia koe mea koe nai hoko ai, pa koe tui koe mea mahu inga ea. Ke tau kamata ake e tau tala noa i ono pooni, ke whakaukau e konistu tōne, mo e whakaukau koe hane mahu inga ai lao o ngai to tonu Bill of Rights pe. Nei ui i senturi tātou lu koe Magna Carta. Koe Magna, koe Great, koe Carta, koe Charter. Koe fu tohi lao lahi, iwi ia malo. Koe Magna Carta. Ja koe tala noa koe konistu tōne i ono pōni, me tala noa he lao o e temo kālati. O kui kaike ei hatala noa pe koa whaunga o hawhanua o e ta ai whai ai alu o sio ki he makatuunga. Foundation o Magna Carta. Aia ne whakatua Magna Carta. Koe ne whakatua, koe ngā koe whakawao e tui. E lahi ne whie mau ke whie mau paanga, koe ngā tau i ngā kolonia o Pureanga Hawa o Britania ne kamata. Pane hanga rewa eia o whai mo utuuni hange ko plabe nai, pane hanga rewa tuku hau e kau pāloni. O toi hiki o mama whange, ia loto mama hea e kau pāloni. Me ngahi uhinga kona ku slavi ke. O nau whai rewa e nau whepaki rewa pia mo e tui o au, o nau tau whalota whanua. Pia koe ola e fo i tau ko ia, koe uhinga koe pure whaawau e tui. Koe nau nofo hifu, o whelo toi i he tahaua tahanima ke nau ai fo i konga lao koe ni matiko Amerika fo isa, o Britania fo ngango mo meai, o kui kai ke ia i hako nisu tone, koe ngai konga lao la. Magna Carta koe konga lao la te fito ia, o e tala noa whako nisu tone mo lao a Britania. Pea koe ola rewa ia i he tahaua tahanima, koe nau whelo toi, e kai toi tuku hau i e tu i ai kau pāloni tae te nau loto ki ai. Kua pau ke tala noa tu i pe ai mo kau pāloni i ai e nau lau. E kai te wha tuku hau pe i he finangalo pe koe loto pe e tu i. E kai ke toe whaulao toko taha e tu i ka e ai kau atu ki ai kau pāloni. Koe kamata re maeni i he tala noa i he Bill of Rights ka i he hingoa o Magna Carta. He kai toi whai whamau e tu i tae ia i hakau sula. Pea mga i te whito i whakakaukau o i whakawai koe o i separations of power pe koe mai whetau whiake mawhai. He kai toi hanga he tu i o tamate inoa ia tae whamau i pe whamau i sula. He kai ke koe whanau ia. He kai ke te hana tu i o tamate i hataha ka pau ne whie tala hane whahingau kamata e koe ai i ono pōne whakaukau o freedom of speech pe koe tawa taina e rea. Ia e totone ka kai ke na ngowe ai ngai kere ho e ki mo e tu i pea he kai ke toi tu at peho e ki kau pāloni me kau tu kamata ke whakapa e ia koe a whakaukau o Magna Carta. Paneo he ahone he malaya ko o kutala noa i ke heke pe whaingai ni i koe whananga Magna Carta, pe whaingai ni i hiena kei te mahu inga. Ka koutui koe mea koe o ku mahu inga ke he kutala noa, koe pou turiki e me ta o e tala noa whakaukau o e la mo e konistu tone o e ono pōni. Kono whai koe ai whahoko koe i ukawa Franse na nau ngāo e aki i ula whai whoke i ukawa Amerika he tahawalu ono fitu. Pea tahawalu waluhiwa ai ukawa Franse. O mauri ukawa loa koe ni i he taimkoe na whaua na konistu tone na ngāo e aki
ai whakaukau ke whakawae ake na konisuto ne whakaukau o e meknekata meie kuonga o e tui ko sione I e senturi tātou. Ko kandi koe ai foi liliu fa politikare pero I kapa koe India na ne ngawe aki ai whakaukau o e meknekata ke no whakawae. Pea ko tui tātou le ua e tonga na ngawe ake ni e peika mo tau whahau. He ko peika ko tama Britania, pena fono ko Britania. Na silo tau whahau ke umea ko ini. Pea ko e ama ko ni ki South America to Afrika tonga ai toi fo I riukawa ko ni anau toru hai ko ai ne tangata Afrika ko ia na ne to ngawe aki pe South Africa hai na ne to ngawe aki pe ai whakaukau ko o meknekata pa ko kusio ko ki tau whahau ko kusio ko ki Kandi ko kusio ko ki Thomas Jefferson o Amerika I no tohi ko ni sutone na ai nau ilo pe na uesia ki nau tolu I makatuunga o whakakaukau o meknekata. Ko hae fo I rito ko o whakakaukau o meknekata. Ko hono rito hei kai pure whakawau ai tui. Hei kai ke tutuuni whaka-executive pe whakai pure pe ia. Hei kai ke whaiwhamau pe ia. Hei kai ke whaulao pe ia. Ta ofi. Kamata no ta ofi e meknekata. Pea behe ani ia umalai ako. Koe kamata ne mea koe parlamento koe whare area ne kamata ia. I senturi tātolu I he tala noa kon ke meknekata. E ko kamata ne mai ke oange mawhai ki he whare area. Ke mea koe whare area ne hona e ui koe kaupālon. So koe mahui ngai. Koe tau wakai koe ki tonga tonga. I he tala noa ke meknekata. Na e whaoia I he tau loto konistu tone. Kula ki he kai ke pure whaoao e tui. Pa koe ke pure whaoao e tui e konistu tone. Mengo kula he hono ngai mawhai. O kui kai whaolao pe tui. O kui kai ke tutuuni e tui. O kui kai kau e tui ia I he whai tutuuni. O kui kai kau e tui ia he whaolao. O kui kai kau e tui ia he whai whamao. Na e osi whakawai. Koe foi wahe uruaki ko ia o separation of powers. Kono fufu whakawai I ono pōni mono whakatoka whai ia he meknekata. Pea koe tau kumi koe hakonistu tone. Koe tau alume step. Koe tau lakahanga peo whehui. Ai u whehui ko ia. O kuiai halau ke ngai totonu. Bill of Rights. O kuiai hano konga. Pe ko hono whakaluku fua. Kata. O tau hanga whehui pe kuiai ha mahe ke tau whia ke mawhai. Pe tau whehui pe kuiai hanga lau ke malui. Ai totono e kautaki ke nau pure, me totono e kakai I ono pure. Koe tau whehui pe ngofua ai tawataina e rea. O kai ha tawataina I he kakai ke nau ngā wei e nau koroa pe nau mau pe. Koe ngai whehui lalahi. Ka maure u tau whehui atu o ku ase ngahi mea koe ai konisu. Ka matara ke tau tānoa tau tōruia he whakakaukau o meknekata. Kamataru ke tau tānoa ki tau tōru he whakakaukau o English Bill of Rights te unua, te ngā unu ke ai I a hiri a ngāhi whehu pe koha tānaki mai. O tupu pe he. Pea hange ko kulawe mui kōsi. Nei kei tupu refonua mai pe a konistu tone I tonga. Pea nei kei tupu refonua mai. Ai konistu tone na whakarea e tau whaha. Nane tō ate u whakaukau a Bill of Rights mai meknekata. Nane tō ate u whakaukau ko tō pe ko sanga uruhuru mai. O ne toki hanga o whakarea. Pe komi ko si tonga na kuhanga lau ia te whai kupu ruake konistu tone I ono konga uruaki. Ai kupu whikawaku me tau tāi. Ka ne tikai ke o te whakafo I se tes. Ko tau arua ke konistu tone e lau e kupu pa te tau vete. Ai fo I se tes ko tō ape
mono uhinga fika waki mo tawa taina. Beta fika waki ya ke make ne kata mo in the spirit of rights mo American Declaration of Rights mo hafu. Okay? Kako dui ke tonga ko ki hulu ko ke make ne kata ku fe unga e mahalo kai tu ko ka tato ki hoko at ma. Ia malo pito Palofesa ko tu ko nga mahu inga ni ku ke osanga o hulu i mai he kamata fika waki mo mahu inga ko ia o mekne kada han o mai ko ki tonga he tau konstituto ne ko nga ni o ku fai ke whakau mo whinga ke whahano whama ala e tau siwa tu ko ki he mahu inga ko tau foki ki he whatu whanua ko na e whai e tupo ulua ki he ku he pehe he toko lahi o ku pehe foki he ni ihi he tai nimi na e kai ke kakato ai whatu whanua ko na e whai e tupo ulua ki na e makatu unga pe whatu whanua e ko ia mei he kakai ko ne kau misinare na nau ngā ue aki o lawa ke nau unu mai ngai mea mei muri me Britania mo Amerika mo Faranse mo fe kana nau pena tana tika ki kakato ko ne toki ofin he kakato he wafe hongo fulu kako anga ko o fa matala ko ia ko tau vakai ko ke tau konstituto ne na o se fu kakato be mo ma opo a me Allah ta tau konstituto ne i he taimi ko ia kako o fe leva ne anga ne tu wai oku tau unu ko ia he taimi ko ia ko ngai ngau ko na fai tu po uloaki ko ia oku totonu ia ke tau te fok tolu o te whama opo mai mo whinga ke ma opo ngau ko ia o na mo vete pe ku sai pe ke tuku ai pe ka tau unu pe ki mua ma taimi Io koe ke hui maria o pito ia tonga pako dui koe ngā ue kono ko whai anu me roa au. Ko ia. I polo kalamani pa pehega Palofesa i whatu wakau pe mo poa te. Koe whina ke whakatontonu ai whoi mau hala ko ia. Ko ia. Ko ia. Kata. Koe mau hala ko ia i he kuwakai. Koe fie mau o aho ko ia koe ni o au mai ke wafe hufu. Ke tau tatau mo muri. Koi. Ke tau tatau mo Nusila, ke tau tatau mo Amerika, ke tau tatau mo Tonga. Koi. Tau fai kaki. Copycat. I e kui. Fui e whapapala. Koi. Koe foi mau hala, koe pehe koe na e ikai whakakonistutone mo whakademokarati ai foi whaunga koe o Tonga. Koi. Lao koe konistutone. Koe tau tara noa koe ki ai, koe foi tamai, erito, koe whaunga, koe keto ke te whakaukau, koe fuo. Koi. Pea moe uho, ne oskakato ai pure ana whakatui, whakakonistutone, moe pure ana whakatui, whakademokarati. Koi. Koe toki kehe i he uho. Koi. Koi. Peti rāua ke rau konistutone, te toi whenga ke whakawhetewete, ai whoi mau hala ko ia i he kuia. Pana ulea ngā tonu ki tonga ni ngā. Koi. I e wawapo i taha e whema whamatala e whoi mea koe ni. He kua e ngā unu whapolitikare i tonga, ko ngā unu e ngā kara fo a ngā o take ai a Lord Lasike, pia mo Lord Tangi, pia kōpōpō ke ai mo lo au. Ke whawho ke tui, ko whatui e whawho a ngā mo Lord Lasike, mo Lord Tangi. Pea ku kamata ngā unu ke ai e kau whawho a ngā katoa i tonga mo muri ke teke whoi whakaukau. Pena e whai lege awa ni ngai ki tonga o whawhehu ke te a. Ko i ngā unu ke whawho ke mawhai ke whiri he tui. Ke toi whiri pe he tui e pare ni amu kau nisa. Siko whoi teke e kau kam. Pena e whai whawho whataha whawho a ngā hui ko si e tonga. Whawho a ngā koe i la kepa. Pena na wanga e lo ta siko whawhe i atuana urea me henkia. Pea koe kurea koe ane nai,
Ko mea koe whai atu he lo au, i hana teke whai whakaukau whai ngā koe whenga, aini ko os ngā au e pekia. Ke whakatontone whai mau hala ko ia, ne au mea tae whanoa, koe pehe, o ku tae whakonisi utone, e tau poreanga whakatu ipe, o ku tae whakatemu ka arati. Na koe kuwete koe ni e tonga, mo popo ke whai whakatu, koe ke ilo e au e pe tari he tui, mo e whatatonga ni e whakatu ala sike pe mo, ya mo tangi mo fofo anga ka ku tawa taina e tonga ko toa ia ko ai ke fai na to hikangi kai ko to hikangi ko na to fa mo oni ai ka kai ke pou ke foi fa kau ko hai e fa mo oni ki ai pe ko na ka ke ma ke fai ke ki e na me aka ko ki lave ki ai ko ina ko fe hui ko nu ke fai ko fe ina e kai mini na urea ki tonga ke fa tontono fo ma o hala o pe hena e whapopula. E tau konistu tone pe ta e whakademokalati mo ta e whakonistu tone ai tau konistu tone. O whatatau e konistu tone ai pureanga whakatui. Ia koe fwoi mauhala ko ia koe ngā au e atu eni. Ai lo au ke tālanga i moha whaahinga taha pe. Me hoa whainga kurupu pe. Moi fofo a ngā itonga, muri, ai fwoi te whito i whakawhekiki o kou tuku atu. Na ai o se maau. Ai ngai. Keto i whakaukau fuo. Whaunga tamai mata. Oi, konisu tone whakatui whakademokalati. I ono whatu. Mono tufunga e tau whao. Makola sukus. I he rea Aristotle. Makoutui koe fwoi whakatontonu ia koe kepa. E tonga, koe kehe koe ai uho, ai contents, ai tautolu, mo Piritania, mo whenga i whanua te mukalatu Republika, ko whalawe ki ai koe isiu kehe. Koe whehu i pe o kumau ai Bureau of Right, pe kumau e form of government, pe kumau e representation, representative democracy, iyo. Ange ko kulawe nai ki tonga. O koe mea koe whiri he hoe ki, e nau kauwhawhonga, whiri he kakai e nau kauwhawhonga. Ko fatu ia tau whao, pe toki whiri lewa he tui. Pe sete fitu noa e fwoi halanga whanonga mo process ko ia, ke au ki wharearea, whai katoa ia e kakai. Pe sete fitu noa, pe sete tol noa ko no whiri he tui e pare mia me kau minista. I e whonga o e fwoi whiri whakademokalati ko ia. Pe au ki kai ia mea e mau ai he tala noa demokalati mo e representation. Ya ku fai bea Britania, ko venga Britania ia tau tolu. He kui kai kai whiri ia he kau Lords, ai House of Lords o whiri bea e kahine kuenini. Kai ni tau wafu tau tolu ke fai bea koe. Ko tau tolu au whiri e ho e ki nau pere. E tolu e nau kau whawhawhau. E tau ia hima. O kutui mahalo o kou lava ke utari atu ai whehui ko ia. Ko mea koe e tonga ki whakaiki ki na ai alu ki ai ka wafe hongo furu ia. O nau nofo he whakaiki ki, o nau whamatala ai o whakatiki tato, pure whakawa moe ha. Ke kake nau sia o kutatau pe tau toru i he tamai mata, whakonistu tone pure anga whakatui mo Piritania. Mo Australia mo New Zealand mo Kanata. Pe a kutau toi tatau pe i he tamai mata, te moe demokalatu wha Republika hange ko Amerika mo Falanse. O kui ai o keto i, ko ai fuo, o kui ai whaunga mo e tamai mata, mahanga. Pe koe aki menia mo e whakawhekiki ko whai, pe koe ana ka no ai ki tonga. Koe e whakututu ia ai lo au e tonga, ki a whaunga pure, mo a whaunga pure whaou. Ka oku mui ate lo au i ono whamara ai fo i whaunga pure koe toi koe ka mea whau tu mai la sike pia mo tangi foi lere mo tu ai koe te hana pena ua whamanatu mai whewheke tau toi ngā we aki ia he koe fu paloparema koe ko whakatupu he wawe mo furu oku riu ngā ngea lahe ngea i paloparema koe nei u paloparema ki mua koe ni whianga u paloparema koe ni mono taki atu ki tau tōru ke ave o hiri whaki i he lalo wā i kose a ina.
Aia, Palofesa ko uhinga ai whakatu ia ko nā ko uhinga ke tau te wakai e tau whaunga ke tau te whoki pē ki he whaunga ko na ki mua he wāwhi hongo fulu ke tau te whoki ki ai. Ia ai whakaukau ko mai he no pere pa mo lotangi. Io. Koe ke o mau ke whakai ki koe mea koe nau mau, koe mau whataha koe kulea te tau koe isa kukosi, na wha mate mai ai interneti. Kana o piki ape whai te toi whakaukau na whai kai whataha, ke toi whiri he tui. Ko whai mea o maho inga ka te au, ai whai whakatu tau a tāina koe ia. Koe mea koe ko hano pōpō i he kakai, mano tāri nau tāno kia ki tonga ane nai. Ano tali e tui mo e whatato koni, pe koe wharearea, mo e sea, koe whare mea mo kapneti, koe whehui ke hei. Koe whai i poini o mahinga ka te au, kuroto lahi ala sike. Ke ni tala mai e ia, kuparo pare mai fu mea he aho ni. He nai whakatūtū ka e mahino, i nai ke mahino ka nau tōru ia, ka pau e hu mai party system, o to e whihi a ngai complicated, e whai mea ai e taimini. He ku hangi ko ngai poini ko hanga o tāra ngai ki tonga. O koe ke hame ai e te mokalati ko e hawa hema o alo pure i mata. Pe hawa mata o alo pure i hema. O koe ke hame ape he ia, whepa ke mo principolo te mokalati. Ko tonga pe. Ka ko te whihi whoka mea ko e tae mahino, i hono whau, pa te tae mahino he hu mai a pāti. Ka te whoka mea ko whehui tonga. Io. Ko mea o mahino ka te au i whakatū ko e ni, koe nau whi mau, ke whiri he tui, ai pare mia, pia mo e kaunisa. Koe ke wila ue tonga pe te tari he tui, man tui whoki koe whoki whoaki mai koe ni ko hina e na e whai ai maa lau moanga tae te unga mono tutu. Pia koe mea whoki nau taranga nau tolu i ulang whapaki mai e ko rio whi whakaukau koe ni, i prokalama e no au. O koe ke tui hoi toi tari he tui ko inga he ne ke whinangaro atu po ni mai ke whoaki mai. Ko hina he ne whoaki mai he na e whai ai taina nā moyanga kovi atu ke o mai a whoi mawhai pure. Pahono o mai koe ka tau tō ruka ki tau tau tō ria o hane ka whoi puru vela. Ki tau rau tō $10 whoi mawhai pure. Whakai hau. Ko whoi mawhai pure whakai hau whanga au e whoi. O nofo pe mawhai top tapu i e tui. Ko mea koe ko kuna wanga tau ka vei tonga pa ulea aka ne na i koe ki e wawau pui taha ko kalama haloa. Ko pau ke tau tālanga ki e foi whatu a rasike motani. Ko ke tau peheta tō sai. Ka kupo upo e lo au ia ki ai aki pe uhina he ku tae mau e foi mea koe mdere he taimini. He ko tau ka vena utarange whataha koe ne fofua ngai lakepa. Ne keke tui e mwelo au ke fo i riu koe ni, he nai me hane ko whakanoa ka koe tonga. Me lawa me hono fix he fo i whonga pule motu a ia ai mea i wakai e lo au. Pe tau arwa kia he usea e tuki, pare mea ma kabineti una marei ma whatato koni. Koe ke mea ka whatato koni. Pe whaia e nau tālanga mo e nau area ki he whonua ki hono whotutu. Lava he kono aiko o mau, e lava he pare mea mo kabineti o tapo check e tutune, tui lava he tui o tapo check. Koe check and balance. Koe whe whatotono aki te whaisi. Pe whaia he wike kotoa. O koe aia ne toki o se tapo o se mahina tamaru pa toki o te whatotono e pare mea. Koe te rama no whatotono ko o skato e umeai. Koe ke vote of no confidence. Ka koe mea ko hanga pore i tonga, koe tālanga, ki ngai waiwaianga o tō pēta o whanoa, pa ko hanga whakawhai a tonga. Ke tālanga. Tālanga mai mo lo au, tālanga mai mo whakotu ala sike motangi. Pa hange ko kulau, he ku whehui ma ko rio ko tāne, o koe ko whonga pure ni a lo au, whotu mai mo tama. Koe pe e whotu tu e lo au, o ka whie ma. Ka te whafoke atu tonga maro. Palofesa ko tui ko mahina pito e whakaukau, ka ko whaapeke ke ta hoko atu taua ki he konga koni na ke whakaukau ke ta hoko atu ko ki ai i he Bills of Right. Ka ko ku wakai atu ko ki i whakaukau, whaapito e whakaukau ko mai no pere pa molotangi.
o lawa ki whai hata au wakai ki ai kai e whanua. Aku tau siat pe whoka paloparema whoke aho ni ia. O ku ai paloparema lahi hoko he taimi kokoku. O ku whaau iko he kakai una kai la ki whare area aku. Fuulahi horse trading, whakatau hosi, whakatapuku. Fuulahi ai ko ato, teke ato lakanga minista ka ki hau. Kaumo mautolu ke tau pue anga mga himea pehe. Ai ko foku tau siwa tatori e ta whaake taha ka pau e whiri me pehe kakai ia ai kau whafofunga ki whare area nau maa opo mai kia whi toko wano. Patoki hanga pehe tu ia hange ko whotu kona kwa mai o handpicki mai he kau whafofunga koa ko hai minista ko hai paremia. Pa nau toki whakahoko nau whatongia. Kia e wai pe foke ni ihia te nau tala mai pe nau tolu ia. Pa ihe ne pehe ere vai aku nau tariu nau toki he tu i. Kakai ke nau tariu nau toki kakai neongoku. Oku ke wha tala mai ho he ta wha polokalama oku kai ki awhai mea e ka tari ui ke kakai ka anga pe whakau ia ka ke ko hao wakai ki ai pa ke hoko at pe ko ia he ta tala no ke Bills of Right Io ko kuki lawe ki ai tonga ka poini mahuinga kui fui whotutuka tau whahau whiri mai a kau whafofonga Pea whiri he tui, ko mea koe nei te kai ke whakahoko, ko mea koe nei te kai ke whakahoko, pai aku te eki ke whakahoko, nei te eke whakahoko ki mua te eke whakahos, hoko he ose e wafe hango wholu. Ke whiri he kakai ai ho ki no pere, ai ni ko ku whotu he patoa. Ka ko kita utolu e foi whaunga, whiri e ho ki no pere, ai ho ki no pere whafofonga, whiri he kakai, ai kakai ke nau whafofonga. Ko mea kone ai koe tau e tolu. Ko ne osko ia. O ko hange whainga maari e ke toi whiri mai. Se ko te moka alati, o se osi, hange ko ulawe nai ki tonga. O ko i kai toi a kiu, i whakawheki ki ia, o tae whaka te moka alati. O se tae tolu koe lere he taimini, o se tae wha. Ka koe poini koe te moka alati e liberal democracy. O se tae tolu, o se tae wha, pa koe o se tae nima, toi whiri. Koe foi democratic process ai toi whiri. Pea koe foi whiri koe paremia mo kau minista. O ko ikai ko hame ai a kuo must. Ke whiri pe e whare area. I he tala noa te mokalati. E ko malawa ia ke whiri. So ko Britania. Whiri he kahine kuini ai paremia. Kone whiri mai koe, paka hai pāti hu mai ke whare area Britania, ke Westminster system. Whiri he kuini e paremia, o koe ke whiri e whare area. Ka koe ku poini, o ku kei whakatemo ka alati pe ia i he talanoa ai liberal democracy. Pe e whiri e whare area, pe e whiri e he tui, pe koe wana seni are, o ku kei whakatemo ka alati pe ia. Hange ko Australia ni ko pau ke approve he ko wana seni are ai paremia. Ka ko pau ke o atu mo ne whiri kia. Ko Britania o mahino api. Pa ko whakarea he tau konistu tone. Ko tui o kune whiri mo ne whakanofo ai paremia i he au whangatuku. Kei tupe whai lao ia ko ia. Ko mea bea tui o ku kawat ki ai ko ne whakanofo paremia mo minista. Ka e toi whiri pe ki nau tōru ia, he o se ta e tōru pe ta e wha. He kai ke whakawao i whanofo ia e he tui. Whatonga? Pea ko i he principle e te mokalati o ku mo fuake. Koe ne whakawheki ki mai ta ke matalanga, foi mea koe pe ku ta e wha te mokalati. Lele o bito ke wha e talanga. O te teo toka ngai talanga i o e unisiu ko ia ki tonga. E ku fie mau ia ke tau vete ke hao poko hai mo oni, ko mea ko tālanga i atu, ko mea tālanga i mai kau kama koe. Ke whaafonga tuku he whanua. Aia koe poini ko ke tāna ki mai mahu inga. Ka kui kai ke whaawau e whai whanofo ai tui. Whanofo pe tui e whatatau ke whiri mai kakai e whai tau e whaape haus. Pe toi o mai kau kama whao o whanofo. Aia ka koe Kai ke i whai ai longoa ai, e whai pe longoa ai.
Ka koutui te tausio ki ne a ua tonga, hange ko kulawe ki tonga ane nai. Ulo ki te tau whehui pa ko whe, ai fo i whaunga o ku hoa mo i whaunga whasosiare, whapolitikare, whakatui, whakalotu mo i hāfua a tonga, whakatamai. Koe hae mea o ku hoa. Pea koe whehui o noua, koe hae mea o ku ngā ue lelei, i e osi e tau pehe o ku hoa. E koe foi wafe hama furu ulo aki uka ke hoa ia me tau whaunga whasosiare, whapolitikare, whaekonomika, whakalotu, whakamai, saikolosia ai tonga. Koe ke hoa ia mo iai. Pea koe mea hanoua, o koe kai ngā ue lelei ia tau me wafe hama furu o a kia ahoni. Tuku ke hene ngā hi whehara aki ia i e whe kolosi aka koe ni he kain kou whai e whiri paremia. I loto. Moe alu, ngā unu holo ai whahai ke whahai. Ka pau koe ke te aha, ka nāki mai ngā whehui tonga te ta hoko hai. Hoko atu koe, Palofesa. Tonga te ta, ki ngā unu atu ki he, ki hono whakatupu pe ko hono whakatupu koe ai English Bill of Rights pe koe lao ki ngā hito tonu a inlane. Koe whanau i mai e ko usukatoka toi whakakau pe mekne kata. Ko mekne kata ia hange ko ulawe koe lao ko ula ia Britania mo te mukara tima konisu tone. Pea koe tau tō mai pe o hulu i aki ai uko nistu tone pe o kuiai ai nao ko remeniti o mekne kata. Ka pau kuiai foi tiki. Ka tonu i whola. Ka wa unu ke whehui hoko. Hange ko ulawe, ko tau tō mai pe mekne kata, se turi tā tolu, o whahua te tau ko nistu tone, foi tonu whola tiki. He hui loto he tau ko nistu tone. O sia, ngā unu. Ngā unu ke English Bill of Rights. Koe tau kia hate ki konga wha historia e tau wa o ke English Bill of Rights. E koe fukua taimia ke hui ai koe lao ai ngā hito tonu pe koe Bill of Rights pe koe English Bill of Rights. Aia koe tuki koe ko sāresi uruaki. Tau tānoa ne hame se nuri tāano ke tā pitu. Tānina tāano. Koe sai, ka tau to e sio. Koe hako me tui ko heneri waru. Nā no whewhine ko Elizabeth. Pea i kai kia hako Elizabeth. Nā omilewa laine pea me i Scotland. Laine ko niko stewards. Laine tui ko ia. O mea tangata ko sāresi uruaki. O haurewa o tui. Pe koe ulaine tui koe a Britania o ke ulaine. O au mai ke laine koe a oe ahoni. Koe laine koe koe laine tui koe o heneri walu aina ne mawa he me katolika mo fuotu sa sinane po me ngā isa palot sani. Koe heneri walu koe ia koe laine koe ia koe Tudors. Pena nau ta whakere na tolo palot sani. Pea magai ka Elizabeth, ahine li walu nai, ai toko o Elizabeth ko Mary, ko Queen Mary, na whae pe na katolika ia. Kata wau ka Elizabeth, pea hala Elizabeth, Queen Elizabeth ka kia hane whanau, hana whare aro, pea o maile wa Charles I pe me Scotlandi ai Stewart, laine Stewart. Harewa sare su uaki, hauia o whepaki ia pea mo e whare area ko o inlane. Pea na iku rewa whai e nau tau whaloto whanua a ki nau tō. Na hanga rewa tangata koe ko Olivia Cromwell. Tangata hau eiki pe ia tangata maalunga pe whare area ka koe toi eiki tā. Na me hanga lewa o tu use ulu koe o sāresi ulu aki. Ie nau fo i tau whaloto whanua ko ia.
ko na ta fi mari ke sares pe tu usi ko hono ulu na Liliu le malo era fare apa mare malo a Olivia Cromwell. Okay. Pe na Liliu le va a Britania fua ta iba ke Liliu ai ko Republika. Demokrati fra Republika. Ikai ke to demokrati pe pure nga fatu fa konisu to. Ikai ke demokrati ka katoane a Britania i taima. Neo ne os ngau ak ma ke mekne kata mau ia e sares uluak. A mekne kata. Okay. Fai tu usi hono ulu. Os ko ia ku hola a sares hono ua ko fohala ia ko o sares ua. Hola mono foha ta ko James. Okay. Na hola na to me seniare ko Monique. Ke whanau no e tāna. Toi whoki maa sāresi, te kai ke whanau wha sāresi o no ua. Whoki mai ma Monique, o si mate a Cromwell ia. O ku tanu a Cromwell i loto whare lotu i epi i Britania. O si tanu ai a Cromwell ko mate. Okay. Na taki whakare Babirika Cromwell me tahanima, nima tolu ke tahanima, a tahano ni matolu ke tahano ni maman. Okay. A Cromwell ke mate e tahano ni mamalo. To foki ma saaresi. Ko saaresi uaya. Kono foha lai. Le mono foha ko semi. To foki ma mo semi are ko Monique o tau ai foha o Cromwell na au hake ko tu ataki ko a ka na ke ko Palestine na ko Lord of Protector. Okay. Ya ko tu ataki fa Republika fufu ka ni da Republika. E fok mare was are mo Monique tau ai foha o Cromwell ko smate a Cromwell. O na wikona. Na ko na wikona ko ia. Na no hangare wa tānaki ai whaha i koe e wharearea parliament, ka mo e whaha i ko tope na e kau mo Cromwell. Okay. A kau sotia pa na e toe koe. Ko tātana pehe ke tau sio ke he tupu mai in the spirit of rights pia me he ringi toto. Okay. Ka koe lena ku whai ki tonga he ahon. O te tala noa loi maa ta hai a koe ni riu o ku tātala ngā i pepe ai peo whiri wharearea i pe ai lava e ni riu wha politikare kai. Kia mea pehe ke la vaya. Ko ringi toto. Ko Bureau of Right me ko ni sutone ko tope ko ringi toto. Kai to bilava. E kai ke hawa tata mai ka te au i kai e lava pe siua tai wha ringi toto. Ma ko ki huloi pe he mai. O si te reo a Olivia Cromwell foki mai a saresi ua mo e tau ko Monique. O tau i o foki ai whahai ko e foha. Cromwell mo kau whareare apa, ko kau sotia koe na toi mo kau politiki ko toape. Na ame ke nau tolo whahi nima o tau e toko lau wafe, o mai taha whe tatakai i Britania kato. Pea koe hala whanonga ia ki he tupu ai English Spirit of Rights e tonga. Ko mea eo whe mau ke mahena. Pea ko kuhanga o pore i hata ai tonga. Ai ngahi tala no aloi ko toa pe tau e whanoa mo e tala mai e liliu e ha mo e liliu e ha mo e liliu e ha i kai ko ia mea pe he. Ke tuku e tau tala no te ngai fo roto ia. Kata vai e lea mo oni. Ko i ukawa mo e ni toto kai lava o whai e umea koe. Kai pea tuku. Kata walu kia mea whana mea ke e lana Fonua. Petu ki o pofa mono e lao mo e hama ya. Ka koku foki man. Osko ia. Aloha ke ai mate a sare siua ka kia no hako hane whanau. Alanga no toko wako semis. O tu semisi ono ua. Aloha ke ia te hanga e whakafoki mai katolika. Mantui ne asfai e whai liukawa he meri walu ki mua. Ko uslawe ke ai. Unga kulawe ke ika tau hau.
But how ke foi me ko ni au ke in the spirit of right. To ala ko sa Siosiua ya tu I changed the second. Okay. Hanga ia na katolika fefeka. Hanga te ombe me katolika. Protoma ko ya ko fu Fonua Britania na ri ka pa Palofesa ko nga o ya ne ba. Tamatei o au ke na utusi. Tamatei ka kai te na utusi na to me Vaticana. Ko vega ke hulu ke he hala fononga ne ko ni he ko ringi toto pe na alo ai kai to kilama. Pa wa be ke a honi he kai pe to ke he. Right. Asa resi no se misia no o fai e fu me ko ya mama ai. Ka winlania mo ka metotisi na estupo he a ko ya. Na to fai na to le fo itau ai. Okay. The whole I changed the second. And I know if you go Mary na Maria ke William of Orange, Europe. Na o mai wa na o fai ko foi ke kai ke to loto haparo sania mo inilani ke tala mo fu kia se Mr. Second ko ne ala fenga mai katolika pa ne fai e u la o ia ke fai te ria pe ka katolika ia pe tau te ko to ka porosa. Pe fai e tau pe ko hola se Mr. Second hola kumi mo ui ki faranse. Kai o mai lewa e he whare area. Ko poini mahawinga he ni tonga. Ne kai le to roto whare area o Britania ke ta e tu i Fonua. Ma pero e tu i kumi e vai ne hoko ke tapu ni ke oua pena to Republika a Britania. E ko foi re soni ko na fai. Kono tu ni masino e taha. O au ka Cromwell. Na o ke whaia tēnei. Ko Cromwell me ta aki hake me epi, me whare rotu. O tu a Cromwell tau no foi urungo e huipe. I roto in lan ke whamahino. Ko pau pe ke tarisone, pea tu se uru, pea tau e foi uro ko Cromwell ko fu huipe. Ako tala no ape heke tau whakau i he mahu inga mea koe mawhai pūre. E nā tau o se hanga o iloi. Nā hanga e tau whakahau o tau, pe tau e Fonua. Pe nā e fo i tau ringi toto whakapaperi ana e whai e tau whakahau. Koe kolo tau ngere ia mo kolo tau hure. Tā mate e whanau kakai whewhine mo e tau taha matope. Nā e a o e tau ki ai. Ka koe ngahi nā nunga ia. O i ringi toto ki he mawhai pūre. O te hata haia ta ano aloi me ka te au kalmai o ko ai pio tau lau e Facebook ka pe mafuri e mawhai pūre. I kai koe te hame pe. Ka kei tau whok mai ki Britania. O mai rewa a Mary pe mo William of Orange. Mary ko alofefine pe ia e taha. O James II. O whakanofo. Aia koe taha ono. Valu na whai ai fo i tau pe mo James II pe taha ono valu hiwa koe whakotu uia. Ai ngoua koe nina na tu i ua. Koe fuafua taimia na e tu i ua i Britania i he sea pe taha o kalauni. Mai a William of Orange, pe ni Europe o tui, kono Marie ko Mary o whewhine ia o James II. Fua tu i ua. Aia kono whakotū ko ia i he osi o u mea koe nai hoko ai ringi toto na utanoa ki ai. Moi hola a James koe ne hao fusi whamalohi mai Sas Katolika. Pea i he tahaono waluhi wā. Na e. O mai a Mary pea mo William o nau whiangangai mo whare area. Wholahe lewa whare area ai ha. Ai in spirit of rights. Kau toka tu pe e tonga ai ngā te whakaukau ai ke koe ngā koe tau tāi wā. Hei kai toi whakau au ha whahinga lotu i Britania ke ngatahanga mamani. Pea hei kai toi tu i hataha i Britania oku Sias Katolika. Tu i pe Palofesa pe koe tu i pe ai tō taha oku England, Sias England. Hei kai toi whai te riha e tu i. Kono whamanatu mai pe mek ne kata.
e tawataina e rea, e whiri he whare a rea, a honau kau whafofonga, whakataimi. E kai toi kau no ai tu i right to vote ai tangata ma whiwhine Piritania. E maku he tangata ma whiwhine Piritania, e ne totonu ki he ene koloa. Na ina hite whio i mea peko ini. Peko mea ko ko English Spear of Right. Na e mauia mehe fo I hola pe a James II, kai o mai ano o whiwhine Mary, Kamu William of Orange. But who for you come o tupu mai in the Spear of Rights, called glorious, the glorious revolution. Revolution na kai ke whahatau I fo I liliu ko ia ko hola pe a James II ki Franse. Kai whai mai o tu tau ki mo. Pe koe whanau I mai I Spear of Right. Na whanau I mai mekne kata I he tau, weri I roto. Whaau mai in the Spear of Right I he tau mweri I toto. Whanau I mai Spear of Right a whanau and say, I he tau mweri toto. Whaare mai Spear of Right a Amerika I he tau mweri toto. Ia I he tahawalu fitu ni ma, na whanau I mai Spear of Right he koni sutone a tonga. O eola o e tau whakamanu. Na whai he whanua. Ane ko whaitapu. Kate whaafo kia tu tonga. Alo. Palofesa ko tui mahalo ko mahino le rei ai whakaukau ko ia ko tā uma ene he ahoni ki he Pills of Right. Ka ko tui mahalo ko whiunga ai ta whamatala ko ni ko awe ko ni ki ho tau kainga. Ka ke te aha whehu I te omai ke te whahatala noa ki ai. Ka ko kore peke ke ki whaama opo mai pe ka pau te aha mea te ke tokanga ki ai. Ki mua ke whaose ta plokala mahe ahoni. He koutu ko osi whiunga apito ngai whakamatala koe ni kuta osi tuku ki kakai he ahoni. Malo apito tonga. Koutu koe ke te whuako I ai. Hatoe poini koutu ku to atu hanga hi konga kano mate ki he mea ko whenga ke wahabai. Mo hoi mo tau kainga mea mai. Ka ko whamaroat ke te koe, whamaroat ke au eki, mo tau kainga mea mai. Ko tui pe koe tau whanonga koe ni tonga, o ku fu mahuinga, pe a whamato ato, pe serious apito e tau whanonga koe ni foi prokalama koe ni, koe ngā he ku kamata ke ngā uta tonga. Ke whakafoke mawhai ke tu I mawhai pure. O koe ke taire tato pe hoko pe kai. Ka e tō mai ia e hulu atu e taporo kalama tau e foi ngā uta hoko whai tonga. Pana ko silada e pia ne nai tonga ki e reti o. Ko e taporo kalama o kulere he DPO e na e toko nia ke hulu ai mea koe ni o kau ngā unu ki ai I tonga. Kake ko whamaroa ka te koe, ko whamaroa ke oe ki matau kainga mea mai. Kau tatau atu e, kai toki tuki o tau e whetu ke ka pau o te a whehui mai me tau painga, me kai. Ia koe ki konga penia o ku whehui mai ke kainga ko tu atu peke ta ki whaose a ki pēha ki a whamahina mai. O ku ai I heni o kuna o mai pe whakaukau tatau. O ku I taimi koe na ke whamatala ko pehe koe liliu o ku pau ke whai ringi toto na ke hulu I mai whoke liliu koe na whai I Britania. Ka kuai ni I o kunau talamai. E malava pe, kunau tuina doria, e malava pe a liliu ia ke tau whakahoko ahoni I tonga. O ka pau te tau liliu pe talanoa whalerei pe moe. Pe me tui ke o tua e tokoni mai ke whakahoko ai ngahi liliu koe ka pau ka liliu le rei. Ke whakahoko I tonga, kai ko hariu kawa. E koe whakaukau ia ko mai heni I heni, ka ko atu peke ki whaose a ki pe ia pata whiunga rewa. O ku mo oni peki na tō tonga, I e tala noa koe he liliu o e uho, o e hao mo e komistu tōne. O ku lava pei.
Koe kutala noa aku ia, ua ki ke mea koe tamai mata o hapure. Koia. Ua ki ono whaunga, tolu ki ono keto i whakaukau, wha ki ono fuo. E toki ai hawhainga maare ke ko vete ai fo i wha i mata koe ni, i e kui e mo i whapolikare. Mo hawha ahinga i siu pete tau tāno ai, o ko vete ake fo i wha koe ni. Ia ko kuhinga koe tonga koe wha koe ia, hei kai lava mete ia whai a kataranga. Hei kai lava mete ia whai ke ha whaulao, pia moa kempeini i kai. He u te eki, koe ai o hinga. He te eki ne usio ea kulawa o whai ko ia he historia. Mahalo pena to kia historia i kene hanga surprise mo whakao fo i au. E lava ai. Ka koe whama bopo o fo i historia whainga tangata i kai. Ko ke lava ai. Pa koe anga fo ke tau whaamu tau pehe. Oua, ai koe ke tau whie sio rini toto, pa koe ke tau sio whie mate hata. Ka koe taimi mo tau rano ai ke mea koe mawhai pure. O koe ki tau whatoka na ia, tau torea koe mawhai pure ia. O ku hange ia koe hatau wha koe ki a fuloto nifo o halaione. Koe tau wala peke ai kune ue. Kapu kai ki tau whitano ke tau ofa ki tonga, tau ofa ko tau kainga, tau kainga polisi mo sotia. Ka koe ala koe ke mawhai pure. He koe kusia koe tonga, kau whaosa. O kusia ia ke koe ngai programa reti o, hanga programa reti o e patoa, o ngare whaasa. Koe ngai whelafo ake. Koe ngai mea uasi he social media. O ko hanga ea whakarea ki tonga koe ngahi programa loi. Koe ngahi analyse loi. O pehe koe liliu ki e tamai mata e mawhai pure mohono fuo, mohono keto mohono whaunga. O kulava pe ia i whare area. So koe foi loi. Foi loi a koe tau e whanoa. Kai ke ko whamalo pe au ia ke whaamu me tokanga pe ia ai kakai pa peke se pehe ka ui kai ke ngā ue pehe. E mo whatonga e kai mi pe koe ne kamatai ke wha ai tahano taha ke mawhai pure. Ka mena hoko bela e kono. A mena hoko mate toko wā. A mena hoko. Bela hia pea. Liliu, so koe foi mea koe au whai pe au te kai ke whaha ala ia ke tamai mata ma whai puri. Ka pao ko pehe e tau wha he uho. Whewhe ka tau wha e tamai mata mo fuo mo keto mo whaunga. Makau puho pe ko e foi te ke mawiri ha mea ia he tahan data. Ma mou whakautange ki ai. Kai nei ko whafoke atu tong mahalo au bito. Mahalo au bito e Palofesa pe koutu ko e koe ne la vai e tau polokalama ko ia ki he fiafini. Wha malo lahi atu ke te koe i he kei mao iwi mo mao whainga maari ke whahoko e tau polokalama. Ka koutu ku ta mawa he kata toki foki mai i he monite wika au o hoko atu ai pe tau talanoa ke konstituto ne. Malo apito, Palofesa. Malo apito tonga o whalai atu. O whatu. Koe ngata ia e tau polokalama Tufunga Fonua alo au, aia o ku whakahoko atu i he aho monite ko toa pepa mo Palofesa toke tā Siosiua Lafitani. Pea kuma whaam pena e ongole atu ki a pina e tau polokalama koe aho ni. Ke ki ngata ai o ku moto e mea mai pe i he monite wikaha au e whakahoko atu ai pe e tau polokalama Tufunga Fonua alo au i he taim ta tau pe i he monite wikaha au. Hoko atu ai pe e tau talanoa mono analaiso ai tau konstituto ne. Ko tu e kai fo ke tau tui tatau he mea kotoa pe, ka ke mea mahu inga o ku mawhinga ke o atu pe mei heni, ke maulawa pe o wakai ki ai ke ngahi ilo, mo ngahi whakaukau, whakahistoria, whakaako, whakapolitikare, e lava tokoni ki ho o whaitu tu uni, ki hanga ho whanonga, i he taimi o tau tālanga whapolitikare ai, ki ngahi mea kuhoko i he tau ki whanua, tau o whai, neongo e tau whapaia he ngai whanua muri, ka tau kei manatu pe ki tonga ko e whanua ia o ku tau ofa ai ko tonga. Ko ia hene pehe, ko whie whamanatu atu ka tiki motolu e whakahoka te whankitu uaki ke whakaosi aki ai polokalama ahoni. Ka ko unga ko tau polokalama ko toi ki he wikeni ko a pongpongi
koe tūsite. Aia koe tūsite ia a Nusilani mo tonga mo Australia mo mea. Koe monite ia a Amerika me fitu at koe ia. O ko ta programa ka pongpongi o kuua. Koe hoko ai wha, taimi a Nusilani, koe prokalama ia koe prokalama koe pulutousa. O ku whahoko te ki whi prokalama ma wahe pe ia a pongpongi. I he taimi hoko ai wha, fia pia mo whare aisi. Koe prokalama ni na ilo hatau ko osi koe pulutousa. Motu koe taimi teke hala, pure angani. Taimi ngahi hala ni tonga. Pea koe te sio e pe ngai fu wakaha no ave ngai fu mea ngā ue katapila me mea ke teke hala. Koe ni koe tau pulutousa ni foki maa pongpong ki loto ki he tau studio. Whahau koe te prokalama koe he taimi wha he fiafi a pongpongi. I he fitu koe prokalama ngā maheni pe ia. Ai Fatu Fonua fo ou, ai aku mawhakahoko atu, pia mo piveni piukala i he taimi fitu ia. Pia koe, ai koe fitu e fiafia taimi koe Nusilani pia mo tonga, i he taimi fitu, koe Fatu Fonua fo ou ia, pia mo piveni piukala. Koe pule lulu lewa, o ku hoko atu, ai tau polokalama ko ia, koe i kare wākai i he university. Koe polokalama koe ni ka inga mo whatonga iange na e o atu foke mau fufua polokalama i he pure lulu ko ia o e wike kua o si. Ka koe ngā kono mana koa ai polokalama koe ni mo i fie whanongo ai kakai fo ou e ngahi mea koe kou fia mau ke nau tala noa i. Pea oku whakaatai ai polokalama koe ni pe mei heni ke whakahoko atu ke lere kakato te mahina koe ni ko maasi. Mo hoko atu ai ai polokalama koe ni koe hai ai taimi te naulawa atai ke whakahoko atu i he pure lulu ko toa pe taimi ono e fiafi. Ai koe taimi ono e fiafi a Nusilani pe motonga pa ke toke whika i pe ai pe koe hai taimi e whanua ke iai. Ai koe fiafi pure lulu e whakahoko atu ma upe mei heni ai polokalama koe ia o iloa koe ikare wākai i he university. Te whoki mai ki hene kau tangata ke whahoko atu ai prokalama maari e koe ni ko i kare wākai university i he aha pure lulu. Tua pure lulu rewa e whahoko atu ai prokalama whaka community ko ia langa whanua are mātu ai muri e whahoko atu he time fitu o e whiawhi tua pure lulu ko toa pe time fitu ko ia a Nusilani. Ko tu uia e tau prokalama ki he wikeni tuku kehe ka pau e te iai ha ngahi prokalama kehe e te hu mai e toki whakahoko atu pe ka tingi mo tolu. Ka koe tu uia tau prokalama ki he wikeni toki whakaongo mai pe ha taimi e whakahoko ai pia ku whamalo lahi atu i ho mou kei no fo i mai tau prokalama pia mo e mo vahe le rei maha mo ngai whakaukau i loto koe mea pe ko whakore atu pe ka taki ngawe ki pe ngai lea le rei koe ngā koe nofo a kā i ngā kumahu inga pito ki tau tala noa pe e mahino pe ia ka pau kai ke tui ki he prokal ki ngai whakau kai prokala mawha ofa o mai pe ko tala noa whakarelei he te mau mahino i pe mau toluia pe ka pau e tawha aki koe taha koe ke nau tui na tolu ki ngai prokala ma tawha aki koe o mi pe ho tala noa i ngai lea lelei tau wahe pe te ke osen ko ia ko wha rea aki pe at the end of the day ko kau tonga pe ki tau tolu o ku tau ofa katoa pe i ngai mea katoa pe ku tau mate aki ke lelei ho tau whanua. Ko ia ka pau o ke fie mau kava. Ka pau o ke fie mau kava tonga i Nusilani. O na ngalo ai none kiti cover trading. Ko none kiti cover trading ko kona o kona ange whao. Ko hono toko ua mo one mea ko kona. Ai none kiti cover trading. Ko e whika telefoni noa ua taha, noa ua wha. Noa ua taha, noa ua wha. Hiva taha o no walu. Ko whika ana ku ase atu koe nā. Ko anga na no ngahi e he none kiti cover trading ai kawa. Nau tō kawa tau hi ngai tau lahi nima ke tau fitu, tau walu. Pe nau oma ia fufulu wha moa momosi pe ai o sivi. Pe whakaheka rewa he waka whakafulau mai ki tō preanga. Pe te ea mai koe ke niu nau te ngahi whakarerea sivi. Wha o he mile mila koe nā. Wasi tohi ki ai loko koe kautaha. Koe business pene family risala i whahokere mātua. Pea koe kawa koe ni koe ki ngata hene maa ka koe konatu. Ka pau ke fie mau, koe whika ena noa ua taha, noa ua wha, hiva taha, ono walu.
koe kautaha koe a oe finance koe a sitaleki tupo mo mea koe kautaha finance koe a sitaleki o ku whamanato te te modolo South Pacific Loans. O ku nau kei ata pe ke whakahoko neongo o ku whai lockdown i Okalani i heni i he weekendi. Ka pau te ki hanga mea i aongongo ko ia. O ku lotonga lockdown foki a Okalani no sila i he aho e fitu. Aena e kamata ia e he pongpongi sāpate. Pe toki o sia he weekend ko ni ka hoko. Aia koe ke te taktahan of mau hono api na mau ko he vailasi ha fitu. Ko ki tu a koi Okalani o ku levolo ua ki nau tolu. Ka ku levolo tolu a Okalani he nau lockdown. Ka neo ngoia ko South Pacific Loans e taimi koe ata ia lockdown. Te ke lava o me atu ki ai ko nau ofisi i he Cavendish Drive. Pea mo i whetaulak anga ko ia hala Penrose Road. Pea mo i Man Wellington Highway i Man Wellington Tony. Ka pau i haafia mau no. Pea ka pau ki kai. Tō pe koho telefoni o tā ke whika whakamo ui. Noa valu ngeau, valu valu, hiva valu, valu valu. Telefoni pe koe ki ai, te nau lava pe ki nau toluia, o tari atu o telefoni pe te nau lava, o tokoni atu ki a te koe, iho o fie mau ko ia haupaanga no. Koe tau atai na freight, koe kautaha eni o guna honga uta me akai mei no usila, o ave, ia tapa peo no usilani, guna honga na tolo uta mai mei ai, o mai ki Okalani pa nau whakafolau ki tonga pia mo vavau. Koe tau atai na freight, se misi tau atai na, koe business peni se misi, pia ku os tau lahi tai nimi e ne whakahoko ngawe koe ni mo whalala anga, pia ikai ki ngā tai ka agune fia toko, koe kato la, talu e lere ta totongi e kato la hono ave se misi, pia koe i whakatangata ia. Kato la ia, me whao pe koe whukate taha whono e futalamu. Hange pe hao whao hatalamu. Ke kato la ke afeta totongi pe i kautaha ai tau atai na freight. Ka pau kua hawhanki i koloa pe heo ke whi ave ki tonga. I kato la. Gana tamai se misi. Ka pau rewa ku ke fo i koe hono ave ta totongi ho kato la. O ku i kai ke aha palopare mai e taha ka pau te ke hao. O talange ke se misi. Ke totongi ho kato la a koe ku ke fo i koe ave kato la ta totongi. Ka neongo i. Ki nau tolu koe ku nau kei fi ave uta pe. Kei ta totongi pe kato la he taun. Koe container kei te kai ke hike container he tai nimi kai wawe pe tai me hiki ai ngahi tutu unia me pure anga me wafu. Ka neo ngoia e toki watu pe e he tau atai na freight ka te motolu hono whakai kiki aki ha o telefoni i he noa ua taha ua hono taha fitu nima tolu fitu. Noa ua taha ua hono taha fitu nima tolu fitu. Koe whika telefoni a se misi te ke lava o fetu utaki ki ai, ke ne hanga o atu ai whakai ki unau tuu i otahu, loto otahu. E lava ke whika hongofuru he whia pen, I think, i loto otahu. Mahalangai bawang hao tahe telefoni a se misi, o whaha ki ai, po hea taimi koko o mai ai ne. Mantu i une o mai foki ai uta me tonga, uta mea kai IC, te ke lava o mai ho uta mea kai IC, he kautaha koe ni, me tonga, kau maa wawau. Lolo a halai walu koe kei o mai pe tau uta mea kai IC i he kautaha koe ni koe tau ataina freight e lava o whakaheka mai ai. Kei ki ngatai koe whaka o si koe kautaha koe Faustina Construction o ku na wat whoke tu a koe ni me he taimi koe ni tise ma hao ai koe ilo i koe taimi mo moko ia mo snow koe Amerikana. Aia koe ngau e rewa kwhai he kautaha koe ni koe Faustina Construction. O ku nau, koe taimi koko mo moko ai mo lahi e koe snow. O ku nau hanga rewa e ki nau tolu ia whakat ataho nau taimi i he taimi koe ia. Ke nau whakahoko e ngahi ngau e ki he community, hanga koe apsiasi. Ngahi ngau e whakatau taha pe ia au i Amerikana, wahenga i uta. Ka pau ke fia mau ke ai hao Travway, pe koe whainga ngau e te ke fia mau ke ai e kautaha langa koe ni. Koe mea koe kunau fia mau ke fua pe e koe whakamore koe ia au matiuriolo koe whai ake ho ngā ue. Koe hae lahi mea koe ke fia mau pe mai matiuriolo koe te ke fua pe e koe. Koe leipa he kai ke totongi e nau leipa. Te nau whai pe na tole leipa ihe no whakahoko ho ngā ue kai ke totongi. Koe matiuriolo pe te ke fua ai matiuriolo koe ia. Ka paurewa o ku ke fia mau ko tui ku alwa tueni ke osi ai momokoko ne hau koe mawhana
lahi lewa ngā ue ngā whakahoko, ai ngā whakahoko lewa nato na ngā ue anga maheni, ka koe ne taimiko ose ko momoko, ka pau kei momoko, koe teke lawa peo telefoni ki he Faustina Construction, i he valu no ataha whawanima ni maono no noa, o ke lea ki a seone aholokatonga, tene lava peo toko ni atu kia te koe pia mei ai. Ko tui koe os pia whanki tuwaki koe ko lawa ke atu he whiawhini, ko ki hanga po lau ate tuwaki, ko tui mo fiu he whanongo kono tātu te pi, ka koe ngā ko ki lau atu pe he kumana tui, ke lava o atu he whanki tuwaki ko ia ke wha ose aki, e tau polokalama ko ia i he whiawhini, koe ki te aha mea te u manatu i he whiawhini ke toi whakahoko atu ko tui koe ne osi pe ia ai whanki i whanangonongo mo whanki i polokalama ko ia o ku lava ko ke mahoanga o atu. Kai mo mea tatoki whilongo aki i he whiawhi a pongpongi i he polokalama ko ia ai pulutou sa he taimi wha o whatuka ki moto. Mahalo ko ki whanangonongo peni ko kataki peka ki ato lewa ki whanangonongo ko ni he ki whainga maare ko ni ke laba o atu ke ke tiki mautolu ko ki whanangonongo whawawaweni ai tokotaha ko ni koe tokotaha ko ni ko niwa whalau Margaret Asiata koe ni ki whanangonongo ku oku ne lotonga whainga ke ne ilo e tokotaha ko ni ko moala whineanga nofo me kolomotua. Kapau oku ke kapau kwa hataha i te kibotolu mo whanongo he polokalama koe ni oku ke ilo i ai tokotaha koe ni ko moala whineanga nofo me kolomotua peko ha whamiri peko ke ilo i ai tokotaha koe ni peke kataki whakamore o whetu utaki hifo ki he whika koe ni ko whitu wa hiva valutaha hiva noa i apia Western Samoa. Aia koe ki whanongonongo ni pe me i he whitu koe ni o mai he tokotaha koe ni ke o atu ka pau oku ke ilo i ai tokotaha ko moala whineanga nofo me kolomotua pake please o koreangi ai ke ne tā mua ki he whika telefoniko ni ko whitu wa hiva valutaha hiva noa ko whika telefonia i apia hamoa ke mo whitu utaki ko o mahu inga apito ke whakahoko ai whitu utaki ko ia. Ka ufo kiki he
pele oi hoto whakapo Amusia Amusia Sifana I uiha Uotaumu atonu Hootulika meina Kai hoko kita Kohavehi anekina Mole mole esi oma afuka etukupe keusi ihanu Heko tesi ito ihetau iheana ekufaka kau Leva e malanga ototu a ofatu Vai malana, ototu a ofatu. Aka mole mole esi oma afuka etukupe keusi ihanu. Hekuotesi ito ihetau iheana ekufaka kau kau. Tu a ofatu Leva e malanga Oto tu a ofatu Leva e malanga Oto tu a ofatu Leva e malanga Ototu a ofatu Mama
If I